Mens sit nooit my design. Ja, okay. Hallo daar. Welkom by die video. Ons is hier by Bolwin Pretoria Marathon. Het is nog so 4 voor ons met wegtrek. Ja, het was nogal kort cool. Ons het die bus gevat vanoggend. Dis bo padwerke. So ons het die bus gevat van Menlyn Park af tot hierso. En ja, nou prepare ons onsself om 42 kilos te gaan ren. My goal is net om vir so lank as moontlik by Dion te bly. Wat is Dion se goal? Om by Tailwalker. Voor die Tailwalker. Voor die Tailwalker klaar te maak. Dit is my laaste keer goed uitgewerk. Ja, dis fair. Ek is geen rustige marathon nie. Ja. With the top back on. So it is a bit. She's probably still on the warm-up here because not like us that's been just standing around and do nothing. Only 2 days in a row. Has this been my lucky weekend or what? Don't walk away from me. Just she's been how rude. How bloody rude are you? If you use earphones, I've just been told again, if you are caught with earphones today, you will be disqualified. So don't try and qualify for comrades and then you get disqualified because you've got earphones on. Rather listen to the runner standing next to you, huffing and puffing. It's way more exciting. Just also remember that rubber duck dash that's happening on the field. It's a 100-meter time section on the field. The fastest male and female in the 10, 21 and 42 will walk away with 2,500 Rand cash here today. So go and grab it, guys. It doesn't mean necessarily the winner of the 42. If you can run that 100 meters faster than him or her, you win it. 50 seconds to go. 50 seconds. Once again, Dr. Nasibi Moya is going to be starting us this morning. We are under starters orders. 30 seconds.
who's not that far. Remember, if you are qualifying for comrades today, go out there and grab it, guys. It's yours for the taking. We got Hollywood, we got Fat Cats going through, Team Vitality out there. Morning, Mid-Range Striders also on the way through. Good morning, 50,000. Not time to be playing Candy Crush. Get off the phones and run. Run zone going through there. Swanee Metro also on the way through there. Morning, guys. Give us a wave when you go past. Go out there and grab it. You can also wave. Arini. We got Harlequins going through there. Fabian's also on the way, Mixer. Go out there and give it a jewel. Magnolia, go on through now as well. Marshal! For the ambulance! Where are we? Where they up? Where they up? Het was heel boer aan mensen. So ons gaan nou af. En dan gaan ons weer op. Ons is nou op kilo 6,5. Johan en my sit op kilo 5 hulle.
My average price is currently $6.25. Ek hoop ek gaan dit kan hou. Energie is maar laag. Maar ja, sterm lekker cool. So ja, gaat. Dit nou oor voor het klapperkop. Het gaan een beetje afbranden. Het plakken is een beetje makkelijker. En daar gaan we naar hier op een stukje van de hooibaai in bij Fonteinecirkel om. Kijk, dit was nou netjies. Hier was 'n badkamer. 'n baie netjiese badkamer. Ek is nou op kilo 16,5. So, ons is amper klaar met die eerste lap. Ja, ze is nog ver om te gaan. Maar ja, all good. Ja, sien. Dit is die skool gewees, seker waarvan Dion gepraat het. So, voor die skool het ons 'n vreeslike styl optrede opgegaan. Ek het hom helemaal geloop. Daar was 'n band op toe bo, wat ek dan helemaal misgeran het. Ek hoop hulle is die tweede lap nog toe. Dan sal ek hulle afneem. Maar ja,
Ons is weer aan die gang. Is nie maklik nie. Maar ja, soos hulle vanoggend gesê het, if it was easy, everyone would do it. So, it's not easy. Okay, so ons het 'n fietsjie halfpad. Het is nou my 21.1. Halfpad. Thank you. Kans nou lekker platterige stukkie goed. Bietjie op, verder bietjie platter. Lyk of ons nou weer gaan baie op. Baie op. Baie op. Ek currently op 6:35 average pace. Waarmee ek actually nog redelijk happy is. Jo, hier enige is nog wel hectisch. Wat? Ik kan kijken of ik hem zo een beetje kan schaffen. Want ja, anders ga ik nooit boe uitkomen. This one is quite hectic. Thank you. Danke. Heiko! Ja! Stan. I need that you humble this here. You have to been humbling me. Come on. Het is boe. Okay, so Roy is die stylste een. So dis waar. Hy is net op die tweede lap. Stukkie tussen die eerste en die tweede lap. Hij was niet op de eerste lap, nee. Hij is ook. Ze is nou op kilo 23.8. Maar ja, is nog steeds lekker koel. Wat baie help. My water het net die eerste lap gehou. So ek moes nou by die waterstasie stop om water te vat. Ek prefer om uit die rugsak uit te drink, want ek vat letterlik net soos 'n slukkie op 'n slag. So met die sakkies is dit bietjie moeilik. En nou heb ik met die zak in die hand. Zo met dat kies record of water. En dan raak het een beetje tricky. Thank you. So, maar ja, ik kan er niet. Ik wil niet stoppen om mijn rugzak weer vol te maken. Nee. So, ons maar iets dit. Dat is storig een. 7 pace rooi op de rand. Dat is niet bad, nee.
You're alive. Yes. Nice one. Yes, you will. My opdraande shuffle werk nogal goed. Ek het nou nog opdraande uitgeshuffle. 6:37. Nice. Ek is net so dankbaar. Ek het al so ver gekom en ek voel nog okay. Baie dankbaar. Ek voel actually beter as die eerste 5 kilos. Terkabanar namin si Trevor ko yung reto aja. Kita lagi ko bos ko. Good.
Ek skrik nie. Ek bang. Nee, dat is niks. Waarvoor ek skrik nie. En sê nou. Dankie julle. Dankie. Dis nou goed. Ek sit dapper meis. Kyk eens lyk by die huis. Waar is Max? Waarvoor ek skrik nie. Dankie julle. It's amazing hoeveel energie mense aan die crowds af kan kry. Ek moet sê, ek sien nogal uit daarvoor vir want ja, ek het nog net die video getrooi en dit is horrendous. Mense is maar meestal op jou eie. Hierdie is amazing. Die vibes, die mense. Kyk na die klomp. Tap hier for power. Dankie julle. Ja. Bewoorde. Energy. Okay. Goed. Nu heb ik afslagen. Oké. Zo samen. Ja, sien. Die watersakkies werk beter as mense om klaar drink. Dis die juicy goed wat hulle uit jou. Dit drink ek klaar. Dit vat ek sommer 'n deel van my kop luid. Maar ja, die water. Prefer ek. In my rugsak, ek kan seker iewers stop en vol maak. Maar ek het nou nog nie regtig geleentheid gehad nie. Ek moes dit eintlik vol gemaak het toe by die skool waar ek met die badkamer gestop het. Maar ja, is lekker. Kijk, ek ry nou al 3 ure. So ek vat nou maar 1 jaal 'n uur. Nice. Ek vat 1 jaal 'n uur van hierdie TTGO. En soos ek sê, ek vat ek een van hulle juices. Ek hou nie so baie van die Coke nie. Die borrels maak my maag bietjie borrelrig. So, ek like my die juice. So gaan ek die vat. En dan drink nog 'n caffeine in. Vir die laaste stage. Ik kan me zitten met een hand in. Ja, yes. Ja. Thank you.
ons is nou weer, ek dink, amper weer bo, ek dink ons moet nog 'n stukkie opgaan, op Fort Klapperkop, en dan gaan ons weer lekker af. Ze heeft nog zo'n beetje geklemd. Ons is nou boe. Ek het hier raai al. Dit is so mooi. So mooi. Kijk, we gaan afdranden. Dan weer Fonteinecirkel om. En dan, shucks, wanneer kom je school? Nee, is eerst die school. Theon ken nie die pad uit sy kop uit. Ek dink is eerst die school. Nee, is eerst Fonteinecirkel. En dan die school. Ek weet nie. Kom eens kijken. Vanuit mijn neersbelasting. Oké, dus eerst Fonteinecirkel. Dan is school. My current state, energy full fine, actually. My voeten, die voorkussentjies van die onderkant, met die afdrandes. Ek nou begin voel. Het voel ook of daar 'n moontlike blaas tussen my linker groot toon en die toon langs hom is. En ek wil baie graag wat kom ek gebruik. Maar all else good, feeling good, energy fine. Ja. Amper by die skool. Ek dink ons is amper by kilo 36. So 6 kilos. Ja, 6 en 'n bietjie. Easy peasy. Ek dink my average het bietjie afgekom. Ek het 2 keer al gestop. Stop. En ek het nou by die waterstasie basically ook gestop, baie stadig geloop. Al my gels gedink het ek moet drink. My water opgevul.
Ja, daar is nou ook storig met die optrande. My average spice het heel wat afgekom, so hy is nou 6:40. Maar to be honest, dis net vir my baie meer comfortable currently in my spice wat ek nou is. Ja, so om vanoggend heel hoopvol by Dion te getrou het, was ook nie die slimste nie. Want ja, dit het my net gevoel, ek het dit nie geniet nie. Ek het gedink is fyn. Ek gaan in any case suffer. So ek het gedink as ek troos dood, kan ek het hou. Maar ja, currently 6:40 average. Is net vir my baie meer fun. Geniet het, is lekker, ek voel beter. So ja. Dit is nou hier langs Magnolia Dal. So op 4:05. Ek is op 36,7 kilos. En ek is vrek nuuskierig. Hoe ver van klaar af is Dion? Ek is baie nuuskierig wat trek hy. Want ek dink hy is amper klaar. Nice guys. Thank you. Up front, that's all. Oh yes. So guys, Thank you. go guys, well done. Thank you. Well done. Thank you. Go. You saw it said ram. Smile, remember you're paid to do this. That's here to power up. Agona, world's longest game or follow the leader. You can do this. Nice one. Come on guys, we got it guys. It's in the back. Hier is die laaste optrande, Roy. Ek dink so. Ek dink ook so. Ek hoop so. Smile. Remember you're paid to do this. Ja, vry. Hoekom weet mens nog nie altyd nie. Maar die fulfillment, na die tyd, is net
amazing. Am I in the video as well? Yes, I can't see myself. Why? it's a 360s. Yeah. Okay, die band vat nou ongelukkige gebruik. Ek het hulle nou vermis. Next time. Ek denk ze kan verstaan. Als ze bij ons steden zijn. Okay. Last stretch. Okay, ek het nog 'n boterhambreek gevind. Seker nie helemaal nodig was nie, maar is net vir my gemakliker. Dit is nou 4:17. Ek vermoed Dion is al klaar, of hy is amper klaar. Ja, so, sal sien. Thank you. Thank you. Great run, man. Great run. Thank you. $39.6. Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you. Was een hele goede werk. Keep pushing. Thank you. Well done. Het strak nou op 40.9. So, is nog
So een. My wiskunde. My wiskunde is so goed. Een en 'n bietjie kilo oor. En ons gaan nog steeds op. Dis nie so skerp nie. Maar is nog steeds op. Okay. So dis ek klaar. Wow. Ek sal by 42.2 op my watch. Indoor is dit nou vir die eerste keer warm. So, wow. Die weer was rarig goed vir ons. Want ja, ek kry nou letterlik 4 ure 45 minute in vir die eerste keer warm. So ons het goeie weer goed. Freaking moeilijk. Shit, ek het geskat, jy gaan vir 4 ure toe na. Ja,
Dis taaf. Met my gemoreer. En hierdie laaste stukkie was nou warm. Ja. Ja, laat. Ek is nie te ver agter jou nie. Ja, maar. Yes, nou voel ek beter. Okay, so dit was 4:50. Amper 43 kilos op my watch. Average pace 6:45. So ja, dis my nuwe comfortable pace. Average heart rate 145. Ja, so staan. Wat is by Team Vitality? Water. Steady Stampy. Banana. Belangrijk. En een wrap, chicken wrap.